Wengenza kwethu-ke nginibingelele ngiphinde nginamukele ngabe yaqala-ke ungena kule channel ngicela ucinezele usubscribe. UPercy Tau uthi amandla awakhe-ke awekho ezinweleni. Isihlabani sebafana bafana ne-alakhi u-Percy Tau usedalule isizathu-ke esenze ukuthi asuse imiyeko ekhanda asale-ke nenmbungculu. Lo mdlali-ke wake wadlalela iMamelodi Sundowns-ke kuleli ne-Brighton and Hove yase-England. Waziwa-ke ngezidala ezihlukene-ke ekhanda lakhe. Uke waba-ke nemiyeko wayigunda wasala-ke nezinwele ezimfishane waphinde wayeka ihluthu abesedume ngaso. Ugunda-ke izinwele kukatawuke kamuva-ke kususa umphikisana-ke njengoba-ke kukhona ukuthiwa-ke bakholwa ukuthi-ke uphuca kwakhe ikhanda kusho-ke ukuhamba-ke kwamandla akhe. Lokho-ke uPercy Tau uzichithile-ke lezo zinsolo wathi amandla akhe-ke avela-ke kuNkulunkulu hhayi-ke ezinweleni zakhe. Ngihlale-ke ngizama-ke ukwenza okuhlukile kusho-ke uPercy Tau ekhuluma-ke nesikhulu-ke sokuxhumana kwiSAFA uRommy-Titias-ke muva nje. Ngikwenze-ke lokhu-ke ngesizini-ke edlule kufunda izinwele kodwa-ke abantu-ke banale ukuthi-ke ngisusa amandla ami-ke ngalokho. Amandla ami-ke avela laphana-ke kuNkulunkulu. Akukho-ke okukhathwayo-ke yilena-ke indlela entsha-ke ngizobuka ngayo-ke ngesizini ezayo. Ngizohlanganisa-ke iminyaka engu-30-ke maduze ngakho-ke ngidinga-ke ukushintsha-ke kubukeka-ke kancane. Kuchaza-ke lo mdlali-ke oyisithenjwa-ke kubafanafana-ke kanye nakwi-alakhi ngesikhathi-ke kunesidlo sasekuseni-ke besihlelwe abaxhasi-ke bebafanafana i-10bet lapha noPercy Tau-ke uveze ukuthi-ke welulekwa uReal Mokwena-ke ngokugunda izinwele. Labo-ke bobabili-ke kuyaziwa ukuthi-ke banobudlelwano obuhle-ke njengoba baqala-ke ukusebenza ndawonye enkuliseni ye-Sundowns. Ingxoxo-ke ebesilokhu sinayo laphana-ke noRulani kusho koTau-ke laphana insizwa-ke etekitiswa ngelika-Lion of Judah manje-ke sekhefini-ke njengoba-ke kusalungiselela-ke isizini entsha e-Egypt. Njengamanje-ke uyingxenye yeqembu lebafanafana-ke elizozwana amandla neNamibia ngomgcibelo-ke e-Orlando Stadium. Umdlalo-ke uqala ngo-3 ntambama. Ibafana-ke izophinde idlale ne-DRC Congo enkundleni efanayo ngolwesibili kusihlwa. Ngesizini edlule-ke ngemuva kokunqoba-ke izinkinga zokulimala uPercy Tau-ke ushaya amagoli angu-10-ke wasiza ozakwabo ngamathuba amahlandla ayisikhombisa emidlalweni-ke engu-14.